Kimereze. Nawe udemo napenda frank. N'igihumbi ntacha sindi. Kimereze nyine. Igihumbi se hano ukiguriye. Upapuro. Ushaka kugura iki ubundi? Chaka Fanta. Fanta. Chenda kuguriye Fanta kubera wari umuntu wanje kabisa. None ucupanga yo ndagu. Okay mereze. Ukavuga uko nyene. Mwibombo ryawe amazi arahari. Menshi ahagije. Ngira njye wundi umuntu sibyo. Ngamabwira umuntu nkunda umugabo nkunda sibyo. Abafana bazana abanyamakuru njye nabo kumva cyane. Umeze neza ariko titi. Ubundi nuri inshuti yanje jewe. Ndatomeza ndesha. Wandangiye umugabo. Nyine izi swingi uzitekereje gute? Nese ubundi byahereye kugira ngo muganire. Kambaze kubaze. Umbwira kuri abo ushaka kuza. Umvira. Nigeze nkwakanira. Nigeze nkwakanira. Oya, hafuye iki? Ubu ngubu hafuye. Reka ndagutweze. Witwaza abanyamakuru. Reka ndakubaze mugamushikanje. Kuva dufita kuvugana tuyage. Nukura kindwizo. Cyangwa twavuganye konje kumuraba. None twavuganye amadolari. Twavuganye amafaranga. Nese abawanzaniye twavuganye. Kwanza ntaranyakirana neza. Bavuganye ko nzara. Uranyumva icyo ikibazo yakoze rero ni iki? Yayemeye n'umuriro kuzimya kugira ngo sengene nyowe kandi ndasana ndagusabira yandi. Oya kibashiriwe. Ngo reka ndyoherwe. Ndabwo uryoherwa n'iki? Ngo reka ndabe niryohe. Ngo niryohere. Aka video. Ndambwe urebe iki ngo reka nkwamagare video ko nshaka kubona. Ndambwe ati niba ushaka kumvugisha mugishe nabyutse ko aya masaha ndi mu buriri. Ngo yashango nyereka. Munyereka ndyohe. Mwireke ikise. Ngo ashaka kuryoherwa. STV. Every story matters. Hello bakunzi ba STV murameze neza ndikumvuga buhoro. Ni umwanya mwiza nawe ugiye ko natanguye 2024 n'ama contents imivumburo nje umuvumburo serious. Then muri kumwe nanje murabizi ko ibintu byanje babimeze uko. So ni MC andi kuri mko za STV ndabahani kaze bananya kubasabira ku Mana ibafashe kugira amagara meza ndetse n'ubuzima bwiza no kuronka ibibafasha mu miryango yanyu. Murakoze cyane. So nje kuvumbura umukobwa witwa Titi umunyarwandakazi akunze gukina amasinema mwarakuze no kumubona mu content hano mu Burundi n'abanyamakuru bamwe batandukanye. Uyu mwanya namenya haba asigaye abana mu Burundi rero tuzi ko ari haba Burundi canke yaje gutembera ariko ari kumwe no mu Diaspora sasa. Ndibaza mwamaze kubibona muri introduction ari kumwe no mu Diaspora avuye muri Amerika. Kandi n'umufana wacu cyane benshi bacha banamumenya kuko no mu magroupe ya bafana ba STV abarimo. Rero mugomba mugesho. Welcome rero. Turi kumwe bitubiyende fresh. Ibijumbi kilo nanga. Ni sawa? Ni mudaraza mwe ku kilo. Nanje nzogura. Wavyangira sinshaka mu cyumba je ndafyina. Kumba dida. Jesi shora kuza jenza mu vyunguka ugurura. Kazi ka ubure kugurura. Aha rero turi mu nzu kwa Titi umunyarwandakazi umukobwa mwiza cha yanavyibushi Burundi ni heza. Nanone tuca tuvuga ikinyarwanda. Uyu rero uyu no mu Diaspora bari kumwoyo. Uyu niwe nimba ari wo mugabo wiwe. Ingo banza bitubwire neza. Ugaragato kugira ngo Titi ntiyumve isoriza ingana cunguriya mukiye. Titi Ingo mama. Ingo shadukora umuti umpresente kwanza. Kushavuye se mugenzi. Urashavuye. Ubuyi buriko buraseseka kandi wa mugenzi wawe yagiye. Kumburuza ukoroga ubuyi kandi gufashe rimwe. Ijya bivumbura yanyu nakoresha umwanya siyo. Twari twe tuvumbura ukanajugumira basi. Kandi uze wambaye ikanzu uko nyene. Ingo data tuyage. Ingo mushikanje tuganire. Alolololo. Mbe wazikuye zose ubundi. Ngo basi turamukanye cyane abihe. Uyu yitwa Metus. Avuye mu gihugu kibanyu ubundi ariko n'umurundi avuka imakamba
ni umuntu akunda umurundi akunda abantu akunda amaceno ari mu Burundi menshi arayakurikirana abafana bazana abanyamakuru njye ntabwo kumva cene umeze neza ariko titi ubundi nuri inshuti yanje jewe okay nuri inshuti yanje uranyigaramye nituri abagenzi nuri umugenzi wanje titi rero inakuwa mubaya kweli urazi icuru telefone wawe kukundwi wewe uhora uziharura uraza ama message baze kwandikira utanyishura ariko Burundi ni heza none kushavuriye dupfuye iki unyanke unkunde urazi aho nyene turi je ndi mu bukwe kwanza icara kwanza urekane nawe uri kumva hano je ndi mu bukwe yawe uri mu bukwe igana ninza huba sharekana aho hamubwiwe nande je narinza huba kabisa bizimana none se ubwo tukiriho kwa muganga urupango bene bwa muri Amerika navyo kweli mayego yego kabisa yani rufatanye nuru ngaho windesha umutwe se umeze neza ariko sheri wawe nawe ameze neza inde sheri wawe mvuze sheri wawe none nta musheri tufuze sheri mfite nawe mbe wa mujama wawe yitwa Murundi ameze neza amusize amahoro sando reka nangiye gutera ino byaryoshe wewe fata gutera amakuru yose ni uyamba fata hano hinge gato ekutera haga nari ndayifite ntabyo waruzi uri kuja he nokuri mishikaje ndi sawa jewe nje gukura mu dafise n'amahozo yanyu muri guterana imitoma hinge gato yewe gaye kuvuga ati imitoma y'ubugenzi ngari nkorera ndakwiyamye none se ni muri abagenzi si umufana wawe nkiyame ariko wavyibushe namazi n'ibisusu vyaje igera ino none ndakwiyamye none wewe ko ushavuje ni ushavuje ni ibintu bya kamera nabyinyamye rero ndikoresha umwanya yashatse kumumbura nawe ndabibona noneho bita mbibona atarabitangiye no mubeshya nimero y'ahantu ntuye kugira ngo umurebe yinjira yavumbuye neza siko ariho ndi ngumva ko twakubutse ndibye nsanga afite n'umusare aha imana ishimwe n'umutariki yo kamera si muri bwinjire none nawe mfise abakameramani babiri hagiho wari kuja hose aba tugufise twari kuza kuwa kangahe hajya ujya munsi wari kuza hari kuwa kangahe kuwa gatatu wallahi na mubyumve kuri kamera nta mufana uzongera kugaruka iwanyu oya jewe urangwa igituma mvuga turanguha manzi nyumvire mubanza kujya kubana n'abanyamakuru kugira ngo twebwe turabakunda kandi bakunda mukabona ko ni ukwitwaza kamera ikibazo ni kimwe mwe mu mama yaduhende iyo tuje kubarondera rego ngo tubaronkereje tukoresha abanyakamera nuko ni baronka umbwira kuri abo ushaka umvira nigeze nkwakanira oya hafuye iki ubu ngubu hafuye reka ndagutwenze witwaza abanyamakuru reka ndakubaze mugamushikaje kuva dufita kuvugana tuyage nukuri akindwi izo zibiri cyangwa indwi zibiri ariko kwita mushikiwe kwera umwe biryoshe indwi zibiri je basaza banga andi ndakwiyamye uyu ni inshuti yanjye umva umwanzi wanjye uyu ni inshuti yanjye magara kandi uyu burya arankunda ari kwigirisha wowe urunkunda kwera utaramera nabi cyangwa n'ibiyeri by'u Burundi byagufasha asaba sinyabaye aho nyuma yo kundi umuyisilamu kazi menya ko ndi umuyisilamu kazi wewe by'amabyere nabyo ntabyo uzi ubundi n'abafana bawe ntabyo bazi babazi nani titi hari akandi gacamo amasho akandi gaca muri kaguti kanyibutse igeze he izaguma ikora hano mu Burundi titi TV show oui titi TV show abantu ariko abafana hagati abafana bari kumbwa ngo kina kintu dukubahereza amani mwihangane nifite ibintu byinshi ndimo ndayikugurire basi tuyisangire basi ngiye kugutuka igituti bavyumvise ndakagira iki ndakagurirwako ikindi cyaje yo bakagurirwa sanduku ariko none uri hano kuhaba nyene cyangwa uri kurengana nuko zigura uzaguma uba hano nyene cyane ndetse birabareba none dushaka kumenya amakuru yawe ndabyanze kugira ngo munzane aho Burundi ni heza wabaye mwiza kamera egereza tugire zoom mu maso nyene ntaranagira bya bintu byo kwisiga ariko rabinyuma aha no sawari aha numva nabi bameze neza by the way usigaye usa neza cyane nukuri kamera ubwira ukuri kuko benshi bavumba ngo bijye birungo bya tomate naje gushaka tomate zirahari tomate n'ubundi amavuka arahari uzanyangahe niho kivyibuka nibwo nyibibuka uzanyangahe niho kibona ko hatari uga uzanyangahe
Ntihakire turuva kugara buto. Ayo mavoka. Uyu mwanya maze hejuru yawe kwe. Mavoka uzanyagaye ko hari. Chera ifisi igihumbi nga harimo imvoka zibi. Chimereze. Nawe udemo anapenda frank. Ni igihumbi ntacha sinzi. Chimereze nyine. Igihumbi se hano ukiguriye. Ushaka kugura iki ubundi? Chaka fanta. Fanta. Chenda kuguriye fanta kwera wari umuntu wanje kabisa. None ucupanga yo ndaguha. Okay mereze. Ukavuga uko none. Niba ndara muzima simbizi. Nuru wa mbere nguri fanta urabesha. Bangure fanta mo kabyara mwe mwayibonye. Harimo fanta zitatu n'amayinite yo gutongoza mu ijoro. Harimo. Ndatongoza ndesha. Wandangiye umugabo. Umurundi. Utaba mu Burundi ariko. Shaka uwo wiba. Reka twisakira aba diaspora. Shaka uwo wiba. Mfite murumuna wanjye ejo bundi yari nabonye. Nabonye ga yatanze nomero. Ori karafani. Nafani batanze nomero. Nabireba Imana yaje. Ngo bashaka bashiri. Abasheri baba Diaspora. Titi wangu. Ariko basi ndakubaza ikintu. Basi ngine ko kwanza bakubone neza ariko burofa. Sinawuriye fanta yanje urayikorera. Umviriza gatoya rero. Basi insubize. Nayo nago. Umva Titi, umvetse tuyage gato. Banza unyumve gato. Ubundi je nawe nituri inshuti kabisa. Ngamurebe ko nari kumbabaza. Yantikamiye murebe irafite. Akabankizaho n'amaguru. Tuvugisha uko nuri inshuti yaje. Murebe ko nuri kumbabaza. None we ntuje ega ivyo wikorera byose biba bitaremereye. Umugabo nabona wakize urumva za. Ivyo maze kwikorera byose amabido n'imisenyi n'ibiki. Ntabyo utarikorera. Imburujwe. Ntabwo ndikorera. Imburujwe azicari. Ntabwo ndayikorera. Umuntu afite ikida kinini. Ndayikorera. Ndikorera n'iki hadiye n'umugabo. Urazi ko Abandi bikorera. Urazi ko mu buzima busanzwe je ndi umufana wawe. Ubundi ni kubera unyankatu, unyanga. Ni umwanzi wanjye si umufana wanjye. Wari kuntegura. Titi. Ndabumvisha utozi umbwira ati andi jandi umuntu wawe ndagukunda. Uri umugenzi wawe, uri umushuti wanjye. Okay, kuba umushuti byo narjye. Ako byo bindura mbese. Oya nta birimo kabisa. None se byo bagute kandi wowe uje hano uje uri busy. None se ngo byifashe nte. Safi tu. Kwinzara inyiciye wanyu. Kore mu Giswahili. Nago ndi kucyumva. Ubundi uri mwiza cyane. Udasutse udafite makeup kamusa kunda. Cyangwa igihe urukino hari ibintu bitari bwagende neza. Naso aba bantu bari kunda ko afite n'akabarabara mu menyo bayita inyenyi mwe muyita gute. Abaturage muyita gute. Inyenyi nyine. Okay, irateza. Kwenga neza rero iboneka. Ndumva. Ariko sinkunda nyigire. Ndayibone ku muntu. Nyine uri kumva wageze. Iri kuguteza. Nta kibazo kabisa yaneye. Ndaryohewe tu. Ndaryohewe tu. Wowe ubona ntari umuntu ndyohewe. Ubona namerera iki? Nta birenze. Ki hariho kamera. Wari kumbwira byinshi ata kamera. Navyaye. Uvuze? Kare kirwagize umuntu yagize ngaho. Ndafiya. Titi jewe. None mutaje ndi mubi cyane kweri kubijya ibyo avuze tubivuga cyane. Sinzi gituma. None se mufana iki nuke? Owe. Ujya mu. Owe. Uyu yicaye hano. Hicaye abantu benshi. Uyu ngaha. Iyo kamera iri kureba. Mufana iki wo? Kumureba. Nese wambwe ngo Nese sanze muri kumwe. Nese usanze turi kumwe cyamurazanye. Kare twazananye gute kandi ninjiye muri kumwe. Mwazanye reka mbibabwire mwazanye wowe urambwira ngo uragiye ngo ugiye. Ngiye kwinyegeza. Okay ntacyo mufana iki basa. Yambwiye ngo ni umufana wanjye. Na niho ukibimenye ubu. Ni muvuga kuri telefone. Muri konesha no. Gahunda zose gupanga kweri ubunyere. Oya cyane yarambwiye ngo sibyo. Ariko muzinanye igihe kinini. Yarambwiye ngo ni umufana wanjye sibyo. Umunsi azaza twavuganye utari no mu Rwanda mu Burundi. Ambwiye ngo naza muri Afrika azambwira. Ndambwiye sawa ni karibu. Mwambie sasa kwanza kuchorea sasa. Je sinakuchore nawe mubwiye. Kandi koko no mu diaspora. Umve. Kubera ubwiwa nandi. Umve bintu ngo shore. Urabona bwacu biko burashe. Kuri no mu Burundi dukoresha amarundi. Kandi nta madolari dufite. Yaje ndabizi cyane. Nta madolari no kuri mfimfi. Kandi abantu mwamaze kumenyera nabi.
na amadolari oya aguha marundi ariko agenda marundi aguha marundi muhe ufumbatiye uko ni sawa egutamuhaye titiyo urayerekana cyumwima asa habira gutse rero o je twavuganye umvira arayerekana tu twavuganye konje kumuraba none twavuganye amadolari twavuganye amafaranga kwanza ntaranyakirana neza uranyumva icyo ikibazo yakoze rero ni iki yayemeye n'umuriro kuzimya kugira ngo singene nyowe kandi ndasana ndagusabira yandi oya aba diaspora badatanga amafaranga mundi mwabaye mutishyira